ombe komwa enkom hye bia nyame odebe ma ne difo bi odebe ba bia no ewo hu akwankyira edi echi eye mo sentrofo no mo duty say mo be hold difo no responsible ba mo hye ya no mo ja 26 ni ye eyi bia so didi agro no bi do ko bebi ko ja ebe count time say 2026 eya ahomsem ne dos ahom be operate pa 2026 ni ye ewia no bebo pa you bia na etro nsem hu gu ne comment ase mbrante ne mbaba wane yi ahweye ne wiase no ne yemfo yeni yemfa hu edoso uni shunshun nipa bia ya dia hwe wanu yiye no anka je se oni hwe obemo wo so wo hwe okay obemo wo so wo hwe nipa nya hwe yi oba de yankopon hwe obi bia Abusia ene 31st into 25 last day of the year ya ye ba be cross over ene mene prophet Adonai yesin konya ye ba bidin komo 2024 31st ene ye be cross over ene nkomhye ahodo e baaye ibi kire se nkomhye ya epie mu sabre no eno ena enya sunsuaso e wo 2025 yi so eme hu ne ehu afi ya ye ene etwa 20 ene ye be cross over nkomhye no be san yesu asofo no e be san ahye nkom aso ne wo mo hye no 2024 no eno sunsuaso ye hu ye sa no ene be san Room 2026 and away na kwakwa ya sembisebia o manga AB so manga na so ye o manya ye jedi food ye di nkomhye enti na bi mu sase enkomhye no enya ye sunsun so ana se ne bi kan prophet Adonai aye kado ha kama ho na ye ma na kaba ye too much gh message se bia akomodifo akwaba no obi mi subscriber tim so ya na wakai se the bell no be kan so no upload ni tumpo no first person ya wonsa e bi di kan kama se obe no difo ha ye ma na kwaba na afi ye ni nkom Odifo mame mo akwaba yena besides ma wafishapa afi nko na afi papa metu amodin Odifo eneni da etwato wafi mu enne ye be cross over na ansana ye be cross over no bisa se de ne da ye ni 2026 no ye mu nkomponi ekohwe ye chikakra ne 2024 31st January December say ya difo ni do na de tuja e de ne ye hu na fi mu ne ye hwese enkomhye no ene reflect ye nana ti ahwe fo mo hwe sambre me mpa e boni so obo ade yankopon yi obi bia akoma so ebisade ma no na se ne die mi afi bia kowe ya eni yenye generation we difo bia o nyame bofo kan ho a oni ni ye djuma ti afi bia bofo ne December ti enfan tu o man ni na yembo o man ne kokko okay na oman ni mu nipa hu the way afia yeko wem no metutu o manamo nti edifo no benya message ahoro efi nyankopon asumafo a wo ye na bofo no de deliver man nyamemba a wo so wo di nyame echi se ni si a Bible si nyankopon ye bibia onna ne di nkire ne nko edifo okay nti nyame da ne di kire ne nko edifo a na wo so obo oman ni mu nipa kokko no so de we afina ye wim wo metutu o manamo e wa afini wo nti edifo no de nkomhye ne de wo de beba ebi beba ebi mbem na ya na se edifo ne hye nkom na ne oka no na mbemu a nkomhye bia se ye papa se ye bone we djuma wo ho a e wo se oye okay nti nkomhye bi se afie ebesimi yankopon ada ne di a kire me prophet Adonai say ABCD babisi ebi wana prophet Adonai so ntna say bone mre o man ne so obey sire ho paibo no obey ye ho akwankire bi say ruade hwe so no fa hu o man ne mu nipa mbobo say nesi a nyame man koto ohaw okay nti say nkom say difo bi hye nkom na mbemu a ebi wana difo ne bi atene o ma ye hu adwuma ene de ebi o ma mfa metudwa ama amansan hu say o nkomhye ya ebi wana enyo no kwase enyame prophet Adonai na me hu say nkomhye no eye difo fufu no hu na wa be ka tu abonten me ye difo a me ye ja edom di mechi no me hu a ene nkire say ne difo na hu no eni say me mbon pa ya na me tu ho anamo
unni mo baby a obako isia sei sana. Okay. Nti nkɔmhyɛ no sɛ difoɔ no hyɛ nkɔm na ebibem na ebimbe mu a ebo na difoɔ no bi so yɛ ho adwuma ana nyame ma na wɔn di akɔnabam so wɔn bɔ ho pai abere bia sɛ akɔnhyie bi emba odifo ɔman Ghana yɛ ɔman bi a yɛgye asɔfo di yɛgye nkɔmhyɛ di ebi kura twɛn nkɔmhyɛ ansa na so mo na mo bi tu a wɔn tu especially to the face ebi ko ho adifo akɔhɛ ne ɛda wɔn anim afimu ni nyinaa ne ade mimi ukasa sɛ nkɔmhyɛ no sɛ ɛba sɛ yɛ papa sɛ ɛnyɛ papa no ɛwɔ sɛ woyɛ ho adwuma ansa na etimi ayɛ adwuma yie nkɔmhyɛ no wogye de sɛ ebi wɔ hɔ a yɛ na ɛde ehu ɛbɛtɔ nipa no so na sɛ ɛde hu bɛtɔ nipa no so a saa na wɔ sɛ ɛyɛ no ana nkɔmhyɛ wɔn my individual. Okay. Nipa bia nipa da se ni bia wo bobra. Si be wura fufu mu a, pedifo bi no nye bisa ma e wa afe na be wura mu. Ana pedifo bi no ready forecast ma e wa afe na be wura mu. Okay. Afe bia nyama mienu ne de ba wiase. Ko Bible hye ni munam ni moja ni nya. Ni wie metu fo mpanindi a wonwo ɔden e na wɔn ni di esi apreni abrebia. Nti ye be wura afe bia mu a sɛ woyɛ difoɔ woyɛ sɔfoɔ wo so bɛpɔ bi na wahwɛ cause difoɔ bia na wo so wɔ spiritual father opagya wo nsa. Okay. Nti afi kɔ ewe ya asai sɛ nyame wo ne wo bɔfoɔ anase ukuta bɔfoɔ na wo yɛ adwuma no we ma spiritual father wahwɛ wo so wɔkyia ma company for us ni watwa sane nim sɛ ne kyiakyia. Nti wo yɛ mpai bɔfoɔ kan Bible wo kɔ asɔre but enye bibia na obehu ni se ewe se hu eye dan ya obinim simpi ti nipa bia wo hwe prophet Adona ni ye be wura fufrum ana ye wura fufrum be pedifo bi na from January to December obehwe obeye bisa hwe even January ye wo days bi wo mukra na se days na edu a ye mfem bi adwuma ye mfem tu kwan ye mfem ware ye mfem tu badin ye mfem nya de bia di income bebre ya brabo so unni a day no ho adwuma ya. Okay, January yeah sha fufu from January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Your days bi wa na date bi wo mo a ye mfem ware ye mfem tu kwan ye mfem bi adwuma ye mfem ye edu day na ya honhom da. Okay. Nti emeka say spiritual day. Nti nipa bi a wonam nipa bi a say na Bible kind obi a wo shunshun edi wichi na bofo edi wichi. Nti enu say day na nka woni mo guardian angel a. Say day no na ye dey represent ye dey wodi ye shunshun dwuma mpai bone directions bi ama nyame abofo mu hyane na homo mu san papa wo mu no ombekọ mwa. Odifo enkomhye bia na efri nyame ana ya na edifo ni bi hwe wo matenka ebia the happenings around ana ebra ye wo mu no se bia mpipifo kwakoto wo mabai ana ebia Ghana economy ye wo mu no ahwe economy no wa steady na wo de ahye enkomhye bia ni fri nyame ana saa ne ma we nyina timi influence enkomhye. One thing about Sunsum Juma show you be a uye Sunsum Juma na uye major prophet your man of prophet ni major prophet in condemn movie man of prophet not condemn movie we need the say we need the honor one the that means that in the level of the Sunsum Juma now you know level on the phone do you differ be or condemn ni ya differ on our level or lower level cry on baby because universe now I say heavens now on and yet one heaven heavens until baby what to my issue juma kwa we shenya ahunhuma wo we say shun bia when you reason or the two anamo okay shun bia sorry I say otu anamo keke obi je wonum kasa so obejina ade agwa yeti obi so obejina ebusua pam so nti wo shunshun bia ne konfaso ye tunanam wo we prophetess wo be dia beto abonten se afiye be nyankopon bofo abeka kire o se
ABCD basic e wo man me so me the prophet me the prophet Adonai me so about oh prophet is mean say more kind of boy or create fear and panic or because meanwhile they say wo bofo be ka kire wo no enye se bofo no so na me ni adwuma nti wo dia we hu me hu ye okay nti esi den na meka say oh difo we ahye nkom say dia mfinya me one thing I say wo ye difo na wo ye nipa da hye nya wo koba what shora wo kono nya wo difo aka no gidi ba nya difo bi su a onye wo difo ne ka ne de ko osofo abaka say difo ne bi yesi Bible hye ma ne nya mbom yin otwa be ni bi okono nya wo na ana adwuma ne nya wo dia owura no betua shoka nti difo no ni oba be kan so hwe economy hu so de na dwi o so de ni susu o so de ni hunu mu o eyo no se wehu me so ebu na nya me hu in a different okay example like this mati bebre bia send me videos papa what's the next year nso betuto nso be yiri nso be yesei nso be yesei wo mkwa na branch e bi kwa de wiase nya adwen abedi agro say nyame yi a chance 25 bi eye bonoa 25 bi nso ba be yiri ase wiase nya nti ono bobo ark nti obi amra ark nimu because of this kind of people. That's the reason why I am for Kasatia prophet for. Because your canon, when you say, oh mine, and now we are sena in Nemono, Nipa Jim through this in no cray. Until also be creative, be not the kidding. Okay. Because system now, call system say, oh, kind of cry train your member point no cray. Show me no what brand to tune and I'm no one never guiding, never one will be doing any more your memoir. On purchase obedient that damn true no be creative be atu no be na tension na corner so look at sense me obeke kan obegina so your professor your wan atam bible gagagagenti no obi a onu oni sheshum ni mu no obi say these people no won nye serious e ma wonya me so because of ya say me pay abe and about ni sana Obeka say oh media inform me say nyame prophet Adonai na mekan and I say but or the name of Jesus na obegina so na declares how dey say nyame yi a kire ne say but nyame bi anyi bibia nkire me maka say Thomas azamba bontam what mustache ya because abanta mun check one other say sepi bibi ham two other say wonya broken heart me kani ni a station odifo wonya broken heart wo kire say o intercede ema nyame ya koponda intercede bi kire Noah so mbo man ne kokko Noah bo man ne kokko o man nti esiye ya beti se BBC esi enye me generation me ba na me beti ye nti se in my generation no ubegire me ka kire me say obo de yankopon na bofo Wọ́n de BBC di akyerewa. Na ekiro be kasa wunte. Ade na no wa no so anye bia ma ne mafo. Sodom and Gomorrah tama ya meke so ba be se no. O hwe mu ase onya nipa baako. Ade na wan kasa nipa baako ntimi se no. Is a time when yam shuma na shunshum dwuma ne nya agrodi, but agrodi no bom ne dosho. Ano na ama edifo ne bi de nkomhye ba. Na ma edom en wo ma dwuma ye wo na difo abade mu pesei difo abade mu yesei difo abade mu tisei enye sa nkomhye bia nyame ode be ma ne difo bi ode baba bia no wo hu akwankyira edi ekiri odifo acha ne anwume be ye no nwotwedeko na asori de mu ahyase eboma na edifo ne de adaje ni posokra de ma wo mu ene nkomhye ne de ne se ye pew se ye pew ebe super ebi trese send ye difo no moye nkomhye ne bo wa atum se onya begina ne puppet so anase ne altar ne so pe okita book wa listing nkomhye no trese wa twregu ho na wo bekenkan enti ene nka se mu de 31st foforo ye because ye kwasha fofom se no enka nkomhye na mu di kan share ye no te se bia 2024 nkomhye no na mabebu ho akonta. So last year me shenkomwe we bam we na ntimi ama we na we ni we nti na say ni say ntimi ama mu na cafe ya to aso wo ne safo na ya adwene you know say nyama ni nia no nti na ye won sentro for man mu okay
Shami Prophet Adona, ni ami said that parliament here or 8th parliament. Say, you by election back 7 at 8th parliament. ABC and San Yakotuaba. Right. Next 2028. Okay. And yes, sir, ye may cut you muna ubia, made a boko. Yes, see, I fear a query, you munia a coso. Pastor has had in that so down. And Timumaka say 8th parliament, your by election back 7. Think, ye do 2028 election time. And I mean, commission media but 2. Nan come with Bisa Papa. What's a wolf penny for so then come to say by. Ebe catch the Ghana mind say. Parliament, this 8th parliament, ye by election back 7. Papa, yes, parliament we equal, by election, no. A bit of a year 5, a year 6, a year 7, a boy quiet 10. Na papa, I then a see. Na di for no so de you ye and na bi o you ye o ye no impa ebobi akwankyere bi o ye di ekire no no wa kire ma kire se yankopon yi kire a o yi kire se mo be ye ho adwuma amaniam we ya kire ensi nti no eye mo sentrofo no mo duty say mo be hold di for no responsible ba mo so ya na mo ja to nti sa na be koso Odi for say ebi wo ho a asem na si na wakodi fo ho no na mape bibi no mu de twetwe ho se ne woken waye hu bibi we see in part and professor in part me de me ye nipa de me hu ye na me kan ne aka no wo nyame ho inte ba ne sa na ye bisa se nyame baako oman baako oman ni mu nsem na difo ne se wo mu hu a wo mo ka inte ya na esiden na ano ne nkoye baako na obi e ka ne differently bi se osu be yiri ebi se da bi so yiri afiwe eja na be hyehye ebi sa afiwe oman mu be ye de ebi sa afi de ebu be ye pa ebi sa afiwe ye last year na esi yesunsun so na be sa reflect as edifo no obi a wo na di na ni so de hu na wo hu eye fame na ya na mo ka de age ana se sen na tienti a eye nyame baako oman baako na so edifo na no nye baako nyame nye baako e ba na nyame a omu ye adwuma. It is say your president. Okay. No we ministers. Be a finance, agric, children and gender. Name them all these ministries. Sana yankopon ahinditi. Do you read Psalm 82 verse number 1 going in. It will say anyami a wo twehia anyami. That means wo doso. Okay. Nti no wo di asem. Good. Nti anyami bia ni medjuma. So we read Revelation 16 verse 5 now na me go for hwe so. There were a lot of scriptures biblia kire nyame ahodo. Obia wo bibia wo oye nedwuma. Nti se me bofo eye nsuo so bofo a. Ni oba be ka kire me no. Ebi wa na wo bofo ye ja bofo. Ono control ja. Ebi wa na obi bofo ye mframa bofo. Ono control mframa. Obi wa na people for ye owia bofo ono control ewia nti ye bofo bia ane bebi ogina ye wa yaresa bofo ye osika bofo ye wadwuma bofo ye wa ware bofo ye wo imba bofo ye wo abofo mu deda. Okay. Wo mu represent nti ye bofo bi di message brewa. That's the reason why I make say me odifo bi di in commission ba me Prophet Adona me to me condemn kon the sunsun na the bofo ka che na me ngina obi. Okay. Nti one de na waka no ebe ma eye nia ne bofo be ka che na be ma hye nyame din no. But difo bi enu so be hye commission bone. Difo bi a wo so be bon man kokko. Difo bi a wo so be bon mba kokko. Na soro kokko. So obi a na mo be ya hwe no ma ne mpa e ba doso. No ma akwankyere bi a na directions bi e be doso. Sanity. Nti ye obi asoro bi a wo yenkrom ya na wiase bia no ewo bebia ni gidi ngina so ewo example like ebusua ye free mu so wo hwe ebusua fo achiame mpoma na ekutekuta wona obi ni symbol ye kode obi de ye eja obi de ye sebo obi de ye jata we name them we am so mtete yase na ebusua pending for na line up wo hwe wo mpoma na ekutekuta wa ye obi ane symbol esiso sa na yankopon ahindie nti nti ye odifo bia ne kwan fa so hu na de obi wo do obi wo a
oda ebeba enisuade hu no obi ne de ya adai so obi so gina otena wo se obi se bibi isi oka be adwuma sa neti me de kan ka say o my Ghana your my bia ye mfa ye difu sam eni agro enkomhye ne beto ho a ya na ye giasofo ne di yepa odifo last year enkomhye na ebaba ye ne titiriw ne ne efa wo man no ho amanyofo ho ne ade no obeka say enyansunsanso e wo temamufo ne so ana last year they say temamufo bebre kwa ahonyehia ne atiti mo mufre a omo kon hyemdi nipa ahia ya omko wa kia mufre ko soja eyi a omko wi ka wofo bebre one third say we are seeing na no me yen fa eni hu do hye di eni okay na abrabo no wan ti ahya bebo brasan in the time I was say nipa bi a wonam bia obepe sunsun nipa ochi obepe bifo wa brabo o check if Bible from Genesis to Revelation obi oyo okuni wom oyo odifo wom oyo nipa kese wom ande ye boni din ka asem bia se nkofo wo hwe wom abrabo mbebo yo wasitire mu a no obi a won the spiritual father no obi a won the prophet a bibi ni oda na di kire no okay nyame ye bibi se wada na di a kire no nko edifo nti abrabo na ye bo no ye be bo no se be nkwan be fa so abetutu wanam ko we di Bible say wo sunsun ni pedua na e wo hunam ni pedua nti se ne se obi mfa wonya hanam ema ne ye die no wo so bo ho ban na pe odifo bi gina ochi nti na meka say afini ko ewiye no ana ye wura fufuro mu no pedifo bi na afina ye wura mu onhwe wo hyebrema wo hyebre ne se papa be na wo ni boni be na wo ni ye riba be kan wo kwan so obekwa akode ka bi obekwa akohia ka akohia bi obekwa akonya hia mane hunu bi wo se wonya di for every year and there obehwe obe reduce forecast amount obe ye bisa ma wo hyebre sana brabo no body so when hu ni sa na wo so bibia e normal ube start business but when a day kwana dey start business nkwa wo dey start business na on favor o de bo ro boka bi a wa fa wo adwuma mi one day ni kra favor afi adwuma no ye na so sika ndira hun se nti ye wonyama bebre asalande nipa is a time I say nyame mba ni da no mu se no abrabo ne bono edu be bie ye bisa ye nhyebrem ene ya abrabo ni hu kwanye fa so ebetutu yanam se na esi ya ne nyame dodom ye mba asase so no ye be fa ne ye disho odifo ne what can I say my room and na 31st December last day of the year ye cross over at the end of the way can say 1st January and fan worry dem fa ntu kwan ye mfa nya adwuma di sikaba as a ne hia wo di pa bra bom ni nyina ka me say ye nya ni 1st January no ite na ebo aye na ye wura fifufuru mu e de no man Ghana ye hwe de na da ye ni me be kire say 2026 year no a reflection of last year and last 2 years na e kan bom e so ne be hu 2026 no spiritual normal na number 1 okay oria no be wu okay oria so gina ho ma ya resa nti no the eastern god no ono be operate 2026 nti ni pe bia wona pedifo bi na fa ho bata no hwe o hyebre mo no guide abebo amania esane bi wo ho 2026 ni ye eyi bi a so didi agro no bi du ko bebi koja ebe count time say 2026 ya ahomsem ne dos ahom be operate pa okay is a way hu anam tutu na ni obi ya na ka say twen na abehu a wo ye fast sen no no ka say twen na abehu ni ma de ko abehu nti we smart na ma onu hu bibi 2026 no ya no so na nti ko ne sai bebo a the one ko ne sai dia wo be ka wabo as I was uma ho ye ha na abo adane nti no wa na wa pe bambo chiri kwan because 2026 no nyama wo nyama wo fo ebi chese so be yiri ebi chese ja be hye ebi chese abrebo bebo pa so wo mo chese nsuo betoto no de one day wo bu ye no okay miso nyame hu no nti ye ne ye mbo mpai na ni ebesi no
boni ewu no onyankopon pengu mai okay na nhira ne yemia memra 2026 de ewiem yehye nti nipa bi a wonam na ya no ya hwe woni waware di agora wanya na mwa obe kese wa bribia ware egu enokre aware di egu abribia nipa so ware abribia but wo yiye bi wo ho a eya shunshuma etiti nipa ntem no aya wo ho oden afi metumi aye adwuma no odne adwuma bewi okay next year ana 2026 year yewre sunsun fofo na ono so ba operate sana obade yankofo ahye ne wiase okay nti eyewu edawo ma wonni pa ne hye obeya hweyi no bia asem ne yeka odifo enkomhye bi wo ho a eba eya na etimi di ehu ebeto enipa so di hu beto abusua so ne sitiro ne se odi ewo komhye abre wo bi na onipa na beka ne dwesa obi ti abonse na ne yem kra hyehye no na asem ya akoto nipa wa se oho adifo ese ni bewo na ehu bi abeto ne so ekoba ne se difo bi behye nkom na enkomhye ne timi di ehu beto enipa no so empo ne oman ne nyina so na se ankoba mu a sa difo de ne yenya Bible chere so obi hye nkom na mbema kwan ye mfa ne mfa so nti da o agina oman ne so se obi ahye nkom a mbema oman ne befre na wo beyina no oman no abra enya plane crash oman no e de san hyehye ne baaye se de kan komhye ne munya momfamra presidency na ye nso ne so na ye ususu se sa agina ese na sofo ni bi kire se wodi kwempo Ghana ahum you know na ye dwuma baabi enti wodi kwewo spiritual father ben e na ne ba no hwan ufiri hin wo sofo peni ne hwan ye behwe sa de nyina ye hu a wo komhye ne ye fa nya adwuma bo bekoso aka no womfama mu sa anawo de sa de be ye adwuma one thing is say difo enyan commission or the abeto abontin now catch me say member presidency president ne dwuma nye difo dwuma ye nipa na oti wona origin commission or prophet nti ebi wo so ya prophet asunsun mo ni edwa shobofo ni edwa shobofo am ni edwa okay nti se me be ka eden na ebe kire se obegi atum hye me de na me kana no kore woni me enkrom ya so no ni hwehwe nim ye we difo a bi no munji wo mtum nti na osofo we be ka no ono no wo din ene de ya jetum ba ni a wa woni din no be ka no oh we no mun kra because time I buy no commission bebre koye nipa na oda no be kan say woni odi buy ni amfa so bi eni so ana wanka so be kan but you know one thing is nipa ni di okan say ye no kra say ye no kra say ni osu we hu ohu ye ono de odi atu abonti nti edifu duma edifu onye ni so ade hu no be fofo so mbekirem dabi ayese ni wonya ne so ade hu no ono no we okay nti ono na eden na ye beye yen bo mpai yen yesi what you say and one thing say nkom se hu na me prophet Adona me very careful kokobo na mebo but say ni awo kan nyama bebre wo a yankopon fa na abofo so da na di kire ba ne kan no o bible say nkom se ni ho ma ni on tin kom se ase ana wo so why na ye ni wo ye den ana wias na nem wo ye den wo be nipa won tin kom se ase wo ana obenya wo so what tin kom se ase wo ndi ye won semi wo na ba wo de to asoro menu ma na mo gire mo aye ho adwo ni abetum na wa ye wasre unyankopon se bi wa ho odi nkoduye to nkoso mbo ne ma no nkan ne ma abrabo ne bolo se wanji bibi ndi a don so wo bobra na so na wonya result afi we ya ekoyi ye bewrem ebinim we ni so ade hu ni eba na dwum so beto asase na eba na dwum so betu kwan na eba na dwum so betu obeto car na obia ebinim twro ye list to wa kire se ne mi abre se last year 2025 no on program but wo he enna wo tu go wo botai okay botai no be setting wo memu ba se we ye ngira so wo shunshun ma boa obi o sika kanisa asemba ba mo de akoso wo so wo wi na we so wo plans
nipa bebree hand to mouth. Nti yewo nyama bia ye tutu ya namo a ye ko ye bobra ye ko ye tutu ube spiritual father bi na wa guide you. Uti Solomon nyame ne kasa ba still no prophet. Okay. Uti David na nyame ne kasa no prophet. Abraham name them adentia. Cause ye bibia na obewu. Nti nyame dwuma no eye steps. Do you say me hana me gina? We say baby step na wedu. So we gina step 7 or obi gina 8, obi gina 9, obi gina 10, obi gina 11. Okay. Odifo maybe say ene nyame ka asem ba ko pe e de akere wo man Ghana enye nkomhye na emum wo ka asem bi de akere wo man no se ne be na wo man no ebenya ahodaso ana se wo betutu manamo yi a nke be de asem ne be fi nyame ho aba na se na be yi ma asem na ye ni kan hwe nnui na ye ni ho komo na misa se nnui ayare ben e na nnui sisi ni metimisa Oh mirasi o se nipa bebre bre pa wo yare nipa bebre yare ahodo di omnya na ne atimi yare bia nipa da se ni ubenya wo be fa wa asase we so osoro ni asase nti prophet Adonai ni wo ho anomwa. Okay. Say ye pressure we ye cardio ni secretary pressure mojambro so ni dim bebre we cardio ni secretary udu ni mo bia de BPM ba forma osoro nti obenya aya research obo ade yankopon di enu pressure so yare a de number akoso ya diabetes omo yenu anom nti obi o pressure or diabetes the same time nindro onom ebi wa nindro onom ba agburu ba ko be say 20 we ye diabetes about so de na type 1 and type 2 unu no mo suro nti ayare sa ebi bi ro sa yare enso so yare so nti mi menton eduro mi sa yare because Bible show wo sunsun ni pedua na wo honam ni pedua so wo benya wo yare sa ebedim 1 nipa bia wonam no sa wo sunsun no kra ne yamre a hwe yare betumi abesu aso be treating the whole year obi ni yare be 2-5 years or so echi hospitals are order baby obeti clinic bi obeti herbal shop bi obeti bi okọ one thing is that wonam ni de obetire wase mu akire doctor oh papa ebi wo a menam no koko bi abesu amesu a maku koko na nfi bebre koko ni ntu okay we ye koko herbal tea ana koko power nti me ba yam so di koko ebinu me oh papa mi sisi yare makwa we ye waste herbal tea oh di sisi yare ebinu me obanom so still na complain as far as we as the Bible share ye no munam ni moja na yen ye hu say ansa na yare betena ni pedua na so no na wo kra no ntumi operate ebi o na shunshun ni pedua no so efia kam okay nti eduro bie ni ho a so nipa ne yese ruo de ma na ye adwuma ba ono obeka wo yare a na o kire duro no ma hu say prophet I don't say waste about tea or diabetes about tea or kidney about tea ebi wo a owo nitia ne ya owo hu aduro me ne do mpemren owo hu aduro na ba ma sa bia ma be de ma obanom still na ya result pe no nya ti one thing say me ye bisa okay the radio forecast we share emu ade okay because say when ya result we shunshun ma hunemu no ebe den nti obi a wakọ yare treat still ya result man pedifo bi no ye bisa embise mu ade mo obi a wawarwa egu tobo madifo bi mbise chirima obi a okọ adwuma wo obo no mo de na yeyi wedi oye ni oba bi aso ne boss no mu kura na ne weni so kom no oye adwuma pa na so ye betua ne kan na asema abafie no discan ko so pedifo bi no bisa o shebre ema we brain power any higher vibration any dreams and visions obi a woda won so dai adai so ye usunsun mu wiase awako adai so ye so travel our travel okay because nipa bia so oda na okra ne fi mu na nama e kire usunsun nipa bia na ho deni okay isa oba so dai now there uti ukrom ba because we bi o uti bebi wo man foforo so wo kuro foforo so oba so dai bia na kura yawo wutu mu bebi a wudi ago yi ko school bebi a wo bo nkura mo Francis
when you should I be an hour. Dabi. Bibi kosu baby. We pity for being one sheet. Okay. This will be our down should I would win be no man. No be as me should I am if you be no more shrinty. And I shouldn't know baby. We stop drinking herbal tea. Obi wa obobrew abayo abrantie. On na mobobrew for na wadan convincing. Obi wa yaman post with you. Obi wa so a odi ne who say dwuma bi. Meaning police ni bia nice one. No one didn't call police. Although a policeman or than convincing. One, nine yen the create Jumano. And Talikin to mention none a cranish. The police will be a sabby woman than a convince of the brino. So woman wish you a 4 bed tea. So one you remember tea. So one could remember tea. One petty for the be so we say a Juman or yan the crana pribio santari to a catan shoes a catan and so much. Okay. Nsenya kwaso wode no masam nti e bone sa adifo ni ye bi so we say adwuma na nipa ne ye ne sebre dwuma ni se we njaye fa wo no pai bododo abebo obenu because ye wo nipadua bi ho a edu dey a ye de wo no na enisa adetuntum kan ye wo dey born bi so ho a dey a ye de wo na enisa adefita kan no okay obi so ade ye de wo na enisa ade kokko kan no Obia from Sunday to Saturday, Obia one day. Okay. This is one who's had here now. She ube bremu bushun be a warriors, ube bremu be ye be a warriors, still now in Yaya. One. Into one thing, you say, the most important thing in life, or brava upon now, pay a year, pediphobe, no only do forecasting out. Onye ebisama no nkyere wana muntu e se wutu abrabo ko abrabo no ne yemfa yeni hu do hyen ye bi ni maami we anti age hebati uru nye bi no ma prophet adona nyame adom meyin kakra but de bia me young boy we anti age hebati de bia ne pedua ne eye fon we su organic hebatis we yemfa bibi wu no ma be se wonnom haban bible hye ni bia ba ne fa ne hansa yare yare bia wo de wo ko asase so say wo da dialysis so say dance wo de yare bia kidney me dey the prophet aduna de be so hwe we 4-in-1 herbal tea the draw way e protect nyama nan e wo nipadua no e protect your brain wakoma ene wo nso no say they say in the nduane a nipa di esai spices a wodo a ye de ye nduane ne ama nipa bebre nam ankwa unye we yare unye binonoma eboa se akwaye amabebosu ema cancer bi metoni pedua no protective we so uni mobi o diabetes ana wa wo hwe wo diabetes pa adokrowa mikrobia beton ho kro ana o pressure say gina so bi se me pressure gina 250 be na wotwe ni mi wo de unye binonoma osurunti ubehu nyame tumi ache me die nyam afi we spiritual herbalists bi a eye obo ade nyankopon haban ya ye wo haban bi wo a wudi bedwira ho wa metumi ache na wakotete wosisi wudi bedwira be 7 days so obi atoduro na wo twem ho nipa no so wudi no obo ye ya e be reverse back eno no bi ni herbalists friend back to sender herbalists we so nye bi no ma ekenya kra okran nti okran no hunemu so obi betu betre so obetu tuo no ba se be wura ni pedua no aka okran no okran na fi gudie osoro ntiensi we so activation of the show PT2 and so power and healing body unye bi no ma eyi hu fi mu na ma okran no sore na ma oni sunsun ni pedua no yenam I was saying, Nipabia or Bibi see out to Yatinka, who could be a jewel with Sika could see a jewel. Then I wish another one. I said, or crown a cassa. When you be a chimpana, bear 4 years, 3 years, 5, also die only that. Changing alcohol. Now I don't be any boa who fear Muslim woman. Where detox, a detoxing Nipabiano, and may feel a one Nipabiano Musani. Okay. We see a Maria. Capsules organic capsule no be a Maria Hanipa
onye bi no no ma osoro nti ayaresa beba we respiratory obi a wo asthma ana obi a do tu krom pa onye bi no ma osoro nti be ye fi wo ya maman na de se nkon ron ne ba onye bi no be ye maman bie wo ni pedua no aba fom ana obi a wo da o ana moja finivini mu ba obi asthma say onye bi no ma obehu nyame tumi we so stroke about ti so wo buhwe ni bi a stroke aka na to na wo bi asem ni sai titiri ana asa acheme obi wo a wo se ni pedua na twetwe no onye bi no ma so nti ayaresa be ba so bo ade yankopon di enunya we so all sai about ti so de na ye osa one na osa two the din bi a doctor di aman be so hwe na abehu nyame enunya na obenya ayaresa so bo ade yankopon di enunya we so Catholic dompe bam and asiatica about sendro nine obi a wo dompe mi ha bia se okotodwe se wasra sinti na twetwon se wona ma wahu se nipadua twetwon se wonan so ana obi wa ne nan ho hyehye ne se yehwe ngoko egu no so unye bi no ma osoro nti ebetu ase ahye obo ade yankopon de anuya abrabo na yebo ne yemfa yeni hu do so se ne yedi na nipa bia wonam aya wa na wapedifo bi wa abrabo se ne esi a ne ya wodi bia obi ntumi emefa no mfa ne ope ema abrabo na yebo ne yemfa yeni hu do so se ne yedi ni nti pedifo bi wa abrabo yare a wakwa wodi team hospitals upon hospitals check-ups screening ahoro wa ye enso still won kwa wo yare de unya ne duru doctor fo ya pa ba pedifo bi no hwe mu ade ma ye bisa ya remeti bisa sebra o de pass asiso ye de o pass asiso be sure how amane o pass asiso yare kronkro betena wo sebra so ye wa fufum me pa chawo pe ban mo tiri kwan na pedifo bi na wo suda ye bi na wo nimu ntiase wo nimu mu a wo bisa mu ade ama na wa kire wa na mo sebutu na ne ye wo de na wa fe bi so mame odifo ayaresade ewo body yankopon se bi no de na body adom ye to bi ayare bi ha no se ya se mambo yare so de yare bi a de na masase so bi ni prophet adona be so hwe na be hu nyame tu afrodifo ne kwakwa yenwie wase bisa no so se e ba ne se nyame ye ne wo ka asem ba ko pe ya enye nkomhye e de a kire o man Ghana na asem ne be ye de obi obekese obi anhwe ne hu okay obi anfa no krenante obi nka wa menka no anfa akonya so tu memba mugu social media or especially TikTok okay munya hweyi wo edifo atem didio mitu kwan na say pawo ni mo papa mi chinkakra na me ko edwuma me ba difo bi mi pagya no share obadi yankopon de ne bedu enim abrabo no since TikTok from my we bi edidi na tem na de a waye me kwa na waye bi ba ni oguso ya no me ne kasa mo ti ase se e so jama ya me na nya me kome koma no obi wo ho a na man ko so obe hawo wo de se ofi obosom na ofi obosom ni mo hwe na nkopa ni me bi to wo so fe nja wo ma na hu ni se wo na na mo abre so na wo so ma abosom na wo na na mo abosom a wo so na sunsun so na wo nya you bia na ye ka ne kirasem you bia na ye tro nsem hu gu ni comment ase mbrante ni mbaba wa ne ya hwe yi the wiase no ye yemfa ye ni yemfa hu edo so uni sunsun nipa bia ya ade a hwe wanu yiye no wanka je se oni hwe obemo wo so wo hwe okay obemo wo so wo hwe nipa nya hwe yi obade yankopon hwe obibia no ni obibia koma so ebisade ma ne hwe ne die amen odifo ye dance pabusia aha enemnya ebrema akwan me de yankopon twetwe ni nyina esi ye ne prophet Adonai ena edi enkomo no mesra se obeja comment e comment section ho edi amame all the social media handles no too much gh go subscribe like you know what share na for so enye bia hwe dark gold enemy di ne be share